my distant cousin. Kodwa close. Okay. This is my distant cousin. Kodwa ke thina lokho sesikwenze kwaba ngendlela ephezulu ukuthi manje because I'm brother ukuthi every day ngiyakwazi ukuthi for yena noma ungadlula 3 days or 3 days or things yana omuzos ukuthi ubazi or even my family bazobuza kuye ukuthi ubani asifuye ngendlela esesiphile ngayo ngakhona ngoba ufuture ebesisho ukuthi ufana ufuture ufane ufuture ufane sifana namantombazane so wayengisho ukuthi hayi ngiyajabula ukuthi ukwethu uthena 45 ukuthi nami ngiyacabanga ukuthi bakuzofika 45 years sasengangayi ayisho ukuthi isikhathi ngoba seliyaboma 30 years nami 20 yeah I ngiyabonga kakhulu enjoy